I pozdrav Raja, dobro došli u moj novi video. Evo ga da započnemo sa opranim autom. Došli smo kod brata Kermana, Pravona na Sanal. Spremili ga za sutrašnji skup kod Dragona. Most Vante Drajvosa kod SCC-a. Čisto da ga uglancamo i fele i sve da pripremimo. Da nam je sutra malo lakši. Ako se isprlja do Sarajeva da ga samo s vanjske strane saperimo. Ali nema šta, on se sija. Spreman je da sutra eventualno možda uzmemo neki pehar, ali nadamo se, evo, svaki skup se nešto nadamo, uvijek nas neke sitnice koštaju, ali eto, Bože moj, takav je sport, ipak mi ne idemo zbog pehara, idemo zbog jakog druženja. Vidjeli ste u prošlom videu kako nam je dobro bilo, znači svakakve ludosti radimo i vazdan se družimo i to je ono što ostane najviše u sjećanju. Kad imate dobru ekipu, ne interesuje vas ništa drugo nego samo lijepo druženje. Tako da ako budete i vi eventualno nekada planirali, idete na neke skupove, obavezno gledajte, idete sa nekom ekipom, da vam brže dan prođe i da vam ostane se u sjećanju. Ako budete išli zbog pehara, razočarat ćete se, vjerujte mi. Ali evo da vam pokažem unutra. Tu je taj volan, napucani, sređeni, očišćeni. Dole smo linije izvukli, a ne šta, ovdje ga se sija sa svih strana. Vidimo unutra. A nema, braćo, ubili ga, radimo ga profi na veliko. Evo i gepek. To je to. Sve sa titanijevim proizvodima. Ove proizvode naravno se možete naručiti na ba.titanium.rs koji je iz Bosne i Hercegovine, koji je iz Srbije, ima titanium.rs, ali uglavnom vidjet ćete ovdje ove sve sajtove njihove na koje možete da naručite, iz koje države i kako da kucate da bi pronašli ono što vama treba. I naravno sve sa njihovim proizvodima mažijemo i čistimo, a ovdje ga peremo ovdje kod brata Kermana na Sanal pumpi, zato što je pjena predobra i usivač grmi. Vidjeli ste u prijevodnim videima kako dođemo ovdje da operemo, najbrže ga završimo, ali nema šta, felgice se sijeju. Kao što možete vidjeti na jakom suncu, ove perle kako dolazi od izražaja i ona sama sija od sebi. Ako Bog da sutra da osvojimo nešto, ako ne mi, makar opet naša braća Kemal i Lijeva brat, ali vidjet ćete sutra kad se sastanemo sa njima, da saperemo opet auta, pripremimo i uđemo na skup. Ovo je samo bio neki uvod i eto da vam se zahvalim za svu podršku koju mi dajete kroz ove video klipove. Jako pucamo, nenormalno idemo na skupove, na sve što stignemo, kontent spremamo. Biće s vremenom i neka nagrada, trud se uvijek isplati, samo budite braćo uporni i to je ono što je najbitnije. A mi se gledamo u nastavku. Gdje su moja braća lijepa, evo ga, putujemo na skup u Sarajevo kod Dragon Garaža. Idemo da se nađemo sa ostatkom ekipe, da popijemo kafu i da idemo da peremo auta, jer ja sam sinoć išao u Sarajevo i mušica se pofatalo. Bože moj, nije neizbježno izmaći, ali eto šta je tu je. Srećemo, bitno je da unutra on gotov, samo s vanjske strane da ga saperimo, osušimo. Imamo mi te proizvode što će da nam olakšaju posao 10 puta, tako da gledamo se kad stignemo na pumpu da se nađemo sa ostatkom ekipi. I evo našli smo se sa ostatkom ekipi na pumpi da popijemo kafu na brzaka. Nisam muž se puno pofatale, nisu ni ustale još. Ali eto, on ima najviše uvijek posla kad idemo na skupo jer kod njega je folija i zeznuta mu je boja i onda ga stalno mora utrljavati, polirati jer ostanu fleke po foliji. Baš je malo teža za održavati, eto da znate i to. Ali eto, sve se to da riješiti, ko ima ovako volje ko mi. Ništa, idemo da popijemo tu kafu brzinski i pićimo dalje.
održava. Pa sad kad se parkiramo, vidit ćemo gdje šta kako. Mislim, tek je od 10 ulaz, ali evo vidim unutra već ima neki auta, pa eto vidit ćemo sad šta nam kažu. Jel ulazi se tek od 10 ili kako šta. Evo još malo i onda ulazimo na skup. Već vidite odmah u startu koliko brutalni auta ima, to se samo reda. Boga mi, ovaj skup će biti za 10. Previše dobri auta ima, konkurencije na sve strane za svakoga, ali eto, baš je lijepo za vidjeti da dolazi baš sređena auta, sakum pakom što bi se reklo, pa nadamo se dobrom druženju i samo što dolazi, braću. Pogledajte šta je brat obavio tepi ko Aladinara. Ajde da ga razvučemo. Ja šta je čovjek kupio, ovo nema niče. Aladin! Joj, šta nam radi? Jes to išao majke na parking mjerio? Ajde u Vučkama. Pa kupio zamjeru. Još? Dobra furka, ja sam neko iduće godine ako bude isto na ovaj fazon nešto i uzeti oni kolce, oni svečani vrpce i one zajebancije okolo auta, baš je furka. Jer u njega crveno auto nema šta, baš top. Ako ne dobiješ jarane, pehar. Brat ti uzo. Izvoli, brate, da si živ i zdrav. Ovo lokše moramo kući vratiti. Hvala, brate, moj. Moram ženi vratiti. Sve ti to. Evo sliku svoju. Ako ne dobije ništa, znaš. To je moralna podrška, vidi se da je pravi prijatelj. Jedini se oni dosjetio, svi se jede. Evo nam Raje tu, tenda je spakovana, evo nam Harsa, brata sa M4-kom. Ajde, od njega ćemo početi, jer moramo vam tablice pokazati. I kako je ovo prelijepo auto. Unutra je full oprema. Prelijepo je auto, nema tu pregovora, boja mu ubija. Evo lijevnog Golfa 5. Evo od Kemi, brata A4. Crveni tepi i vidite šta je još nabavio. Baš je furku napravio, nema tu šta još ga ovako na zraka ga je spustio. Te je baš došlo do izražaja. Evo meni je tulcko sam sve. Namazane gume unutra. Kao što možete vidjeti sve je spakovano za eksponiranje. Evo nam je Opel. Zamucuo sam, brate, znači prevrući. Opel Astra. Baš je lijepa. Vidi se da je to sređeno i da je uredno. Nema tu šta. Imamo dosta brutalnih auta, ali to ćemo sve preletiti kad se svi spakuju. A mi idemo samo da sjedimo da odmorimo. Parove da mijenjaju osvjetljenje. U karbonu su neke sitnice, nažalost lažni je karbon, odmah da se ogradim što se toga tiče, ali eto ono sve je skladno, da ima nekog smisla, detalja. Zadnji difuzor je u dolasku i unutra je urađen multimedija, volan, sjedišta, u planu crno nebo, uglavnom kulturica auto, na gevindama spuštano 20 i eto, uglavnom hvala svima koji ste tu. Nadam se vas nisam udavio, jer jednostavno ovo ja volim, ja ovo pričam iz srca, jer to se mora voljeti jednostavno da bi nešto ovako pravili, ostvarili, tu je tu. Bravo Kaza! Dragi gošteni, ja sam Amara upoznao, ja mislim prošle godine sam ga upoznao na našem eventu na Zetre gore. Iskreno da vam budem, kad je momak dovukao auto, ja sam se zaledio, no nisam poznavao momka prije i nisam do sad na našem, da kažem, tuning sceni vidio ništa slično. Viđali smo mi naravno ovakva slična auta, da kažem, na stranim takmičenjima gdje smo bili, ali ovdje kod nas definitivno nismo.
Da kažem, prvenstveno mislim na ovaj body kit, prvenstveno mislim na točkove i prvenstveno mislim da kažem na ovaj neki race look, na ovaj način sa nekim karbonskim dijelovima, pravim. Znači zaista auto jedno koje je jako kvalitetno urađeno, unikatno, definitivno, sa nekim jako skupim preradama, što unutra, što vani, tako da... Evo, ja sam s Japancima Nokia imao jednu predivnu dvojku, kao što sam spominjao tamo 2005. i 2006. godine, spuštena BMS-ica, Jesu BMS-ice bilo? Jesu. On dosta više zna o ovom autu, pa evo. Evo idemo i mi da prezentiramo svog Audagu, zašto da ne, jednostavno neka lijepa prilika da dočaramo ekipi koliko zapravo zahtijeva uloga i novca i svašta nešto, možda neko nešto i nauči, neko nešto i sazna gdje može nabaviti za ovo auto. Zašto da ne, malo treme imamo, valja pričati na mikrofon pred ovolikom rajom, ali eto sve je to cilj ovog posla. Jednostavno da se malo bolje oslobodimo, da ubijemo tu tremu, pa eto, evo i Raje da im ubacimo u vlog. Pa eto da vidimo šta će nam Raja reći, neke mane ili nešto slično. Sve komentare primamo, pa eto šta bude. Hvala brate moj. Pa eto. Ide. Evo imamo Dejana ovdje, pored mene. Dejana, ja nisam vidio ovaj auto, vjerovatno prije, možda jesam, ali nisam siguran. Moje ime je Dejan, poznatiji Raje ovako koja me prati kao Dejan Bal sa TikToka. Što se tiče auto sam kupio 2023. godine, on nije imao ništa od ovoga na sebi, sem folija, imao je 17 felge i bio je spuštan na EBA opruge. I onda nakon godinu i pol dana vožnje i svega čekajući ne bilo šta otišlo da bi ja tu prvo sanirao, hvala Bogu namirio sam se na pravo auto. I onda sam krenuo sa ulogom od ove godine i od nove godine do sada sam sredio ga baš jer ja ganjam taj fazon OM klasi i onda s vremena na vrijeme volim tu neku agresivu i onda sam stavio ovaj custom made difuzor. Sa ponosom mogu da kažem da je jedan jedini u Bosni i Hercegovini sa ovim difuzorom na zadnji F1 svjetlom. Na autu su Motekove Tornado felge, bile su crne, ofarbane su u srebrnu boju sa perlama. Unutra što je Unutra što se tiče, radio sam crvene pojase, ubačena su sjedišta od S-Line, bilo je sivo nebo, nedavno sam uradio crno i zvijezdano nebo sa 500 niti, ima ambijentalno osvjetljenje, karbonski volan, kovani karbonski volan sa crvenim detaljima i alkantarom. Čisto ganjali smo tu unikatnost na svoj neki način, nekima se neke stvari ne sviđaju, nekima, svako ima svoje ukuse i razmišljanja. Naprijed smo stavili RS masku i grilove. Iduće sedmice ako Boda dolazi i Maxu u Lip i onda ako Boda kad skupimo opet para ide i pragovi da upotpunimo tu tematiku sa zadnjim difuzorom. Zašto da ne? Ova retrovizori su od S3 modela, nisu njegovi, nego za njegovo auto od facelifta vam su ispupčani malo. Ovo su kao u obliku pravogonika što su dosta ljepši, tako da oni su dodatno ubačeni. I što se tiče motora, motor je 125 kW, 180 konja fabrika, ali je urađen stage 1, 147 kW i 200 konjskih snaga. To bi bilo to što se tiče ovog auta. Ako Bog da, eto, plano iduće sedmice da se ugradi prednji Maxo Lip, onda pragovi. I onda moramo i lajsen naravno da uradimo kovani karbon, da upotpunimo tu tematiku sa volanom. Jer ne možemo sad ostaviti samo to da bude pravi karbon i da sad stavljamo foliju sa lajsni, tako da ako radite auto i gledate u budućnosti da nešto tako radite, gledajte da to bude sve upakovano originalno, da ne kupujete neke folije ili nešto, ali opet kakve su mogućnosti, tako i vi radite. Zašto da ne u ovom poslu, kad jednom krenete jednostavno nema kraja i hvala svima eto, od ove raje što su prišli tamo da se upoznamo i kako sam krenuo s YouTube kanalom i trudim se zaista, obilazim ove skupove, učim od sudija svaki put na skupu nešto novo, rješavamo postepeno neke mane
I ako budete naravno dolaziti zbog pehara, nemojte ići na skupove, dolazite zbog dobrog druženja. Pehar su samo nešto što će skupljati prašinu, oni, kako se kaže, uspomene se pamti, one koje steknete na skupovima sa društvom. Tako da, eto, drago mi je da sam imao ovu priliku da vam prezentujem, ujedno i da i sebe malo oslobodim od ove treme i eto, hvala vam svima. Da, ja se stvarno zahvaljujem Dejanu na da kažem, inspirativnom govoru i svima nama ovdje zaista ideja i neka misija da mlađu raju, da kažem, usmjerimo u nekom, bar kako mi mislimo, ispravnom putu, bez divljanja, bez glupih, bez zasanja, bez bilo čega, tako da evo, zahvaljujem se stvarno Dejanu što je došao prezentovao auto i da kažem, ispričao nam svoju priču ukratko. A evo, malo prije ste vidjeli Sigi, ovaj Golf 4 što je bio prije ovog. Sad možete vidjeti jedan jako rijedak auto u fabričkom stanju. Evo ovdje imamo mog najmlađijeg fana, Bac Pec, kako se zoveš, da ti nama reci? Arman. Moja duša draga. I šta ti kažeš, ti mene pratiš na YouTube i sve ovo što radi? Sve šta. Šta ti se najviše sviđa na ovo što sam uradio do sad? Pojaste veselke i ono svjetlo i volan i zvijezdano nebo. Oj Bože dragi, hvala ti puno. Evo da vidite i sam čist primjer dijete od 5 godina kako više zna od autima nego pojedine odrasle osobe. I drago mi je da na ovaj način imam priliku da utičem na ovakvu omladnu i samo tako nastavi, Bac Pecu. Idući put kad me budeš vidio imaš jednu vožnju od mene, da se provozaš, da i to imaš, eto. Super. Evo ovo je moj brat Harc. Sad će da vam prezentuje svoju M4, pa ću vam reći šta je sve, kakva je oprema, koji motor, šta, kako. Vidim odmah tu custom tablice. Izvinite, molim vas, M4. Ništa braco, melj svoje. Full original, brat. Fabrika. Fabrika. Koja godina motor? 2020. 2020. Še se peo? 2020. godina. Koliko konjskih snaga u auto ima? 450 original. Ništa nije dirano. Ni šaraf nisam dirao, sve je original. Zato i jest unikatno. Zato što je momak uzeo odmah full opremu kako i treba da bude kad se uzma bembara. Nema tu šta. Koliko je cijena ovog automobila? Priceless. Priceless. bro. Ništa, onaj leva što ti sad prezentovat. Najbolje. 1.9 trulo. Ništa, idemo. Pićimo ova auta, već znate, ali eto idemo redom dok nema nam muzike, pošto vamo momci prezentuju auta. Ovo je od brata Kemi. Vidite kako je sve taj tepih, ta neka zezancija, ovo ono. Još mu fale ovdje oni, ajmo reći, svečani one vrpce okolo, da bude to malo unikatno. Evo, ovo vidjeli ste malo na početku, sredili smo ga, uskali smo ga, nema tu fuli. Lijepo izgleda, to je najbitnije. Iduće sedmice nam dolazi maksimum prednji lip. Ali eto, Bože moj, pakujemo ga kako stignemo i znamo i umijemo. Opela ste vidjeli. Idemo sada gore redom. Kako fatamo sva auta, tako i snimamo. Pošto nema muzike, sad možemo malo komentarsati auta, to je ono najbitnije. Imamo dobre ove file na ovoj sedmici. Ovdje unutra vidite deodera. Nema šta. Ovo je M5 GTI-a. Imamo evo ga, Megane. Još jedan Megane, baš je lijepa boja. Vidi se i ove felge mu baš dobro čuči. Unutra imamo fino kulturica, Recaro sjedišta. Još jedna šestica. Imamo gore peticu. Ima lijepi auta. Idemo redom, pa eto ono šta vam ufatim da ispoštujemo svakog. Da se slučajno ne bi ko ljutio, da ga nema u klipu. Pa zašto da ne? Snimamo redom. Evo jednog Subija. Baš je lijep. Lijepa mu je boja. Imamo jednu Škodu.
Baš je furku napravio od motora, to je s motornog prostora. Lijepe smo Felix, sam si ja samo njega vidio kod bulevara jednom. Evo mečke, evo tu šta, fina je sređena. Sedmica, a petica. Evo nam brata Kazi. Radio je nedavno haubu, to je prije nekoliko dana. Vidite šta je uradio. Uradio je taj dio na haubi, to je skupio je, nofarbo je, sredio je, sad je to još agresivniji luk. Stvarno sve pohvale, brate, trudi se na maksimum. Svaka mu čast. Evo jedna je zvojka. Baš je lijepa, baš lijepo izgleda. Sad malo vam idu ozbiljnija auta. Evo jedna M4, siva. Ovdje imamo jednu kurvetu. Baš mu je dobra boja. Ne znam koliko se na kamer može primijetiti, ali baš se sija. Izvinite, mogu se. Evo vidite kako kurveta izgleda unutra. Nema tu šta. Brutalan zvuk ima, samo što na ovom skupu nema privivanja. A gledajte, super je, braće. Ja sam prvo mislio da je od lobe, ali znam da ima ovaj momak iz Sarajeva istu ovu i bukvalno ja sve vrijeme mislim da je loba, ali nema šta, baš je brutalno auto i ovo je baš rijetko vidjeti na našim cestama. Sve pohvale kogod da je vlasnik ovog automobila jer je baš brutalno, što je najvažnije, unikatnost. A evo ga, svakog muškarca dream car. RS. Sad da vam demonstrujem kolika su klješta i koliki su diskovi na ovom autu. Znači ja sam 2 metra visok, ovo je moja šaka, a vi sad zamislite koliko je ovo veliko. Znači ja vama ne mogu opisati koliko ovo auto brutalno, kakav zvuk ima i želja svakog muškarca jednostavno. Jer s ovim autom nemate fule, kupite ga u fabričkom izdanju, on je agresivan i nema tu šta se prerađivati. Ove felge su mu sjele ko budali šamar. Ovdje imamo jednog Mustanga, Amerikanca. Ali evo, hajde par stvari. Evo Dragonovog GTR-a. Nek me dopori eventualno, ja ću. Ovdje su malo već auta, što bi se reklo, za show. Više nego za takmičenje. Čisto da imamo mi šta da vidimo i da snimamo. Fabričkog znam i prije Peugeota. Evo jedne rospici koja je malo prije kada je ulazila, baš se brutalno čula. Nema sve to V10 motori, zezancije, jake mašine. Unikatan auto, sa mnoštvom kvalitetnih prerada, nije se išlo, evo od Keme, prezentacija auta. Idemo njega malo da ufatimo. Generalno gledalo je da se uradi sa kvalitetnom opremom i, da kažem, kvalitetnim aftermarket dijelovima, jel? Ono što, da kažem, ja znam, a da nije bilo prošle godine, su definitivno ovi točkovi i generalno, da kažem, zrak i ovaj dio, mislim da je pakovan ove godine tako. A bio je prošle. Uglavnom, da kažem, po meni baš lijepo urađen auto, baš kvalitetno, da kažem, setovan i sve ono što manje više je na autu, ja sam to Kemi, da kažem, nastavno par nekih svojih zanimljiv. On tu prezentuju. Načelno mislim da je stvarno jako kvalitetno. Iz nekog razloga ove godine baš malo auta ima. Ali eto, bože moj, nema vezi. A mi idemo kod braće Titanium, naših sponzora, naše braće iz Banja Luke. Pa idemo da im pofatamo. Evo da znate, sljedeća 3 dana imate 15% popsta na stranici. Znate, svi ostavit ću ovako preko ekrana.
ali kroz moje klipove vidjeli ste recenziju na sve ove stvari. Što god da vas interesuje, svaki video ga koristimo, peremo, brišemo, nema šta. Ovdje imamo, ovaj još nisam probao, ali ovo je Dior Sauvage parfem. Bukvalno možete i sebi prskati, takvi su parfemi namijenjeni, možete i pokući, zašto da ne. Ali eto, sve u svemu, što se tiče tanjuma, najjači izbor za vaše auto. Raja, moram vam pokazati ovog Merca, znači nama je tenda dole, ali Merc nam bode oči, stvarno je brutalan. Sviđa mi se kako ova srebrna boja ide sa svom ovom tematikom, felge smo jako brutalne. Baš mi se sviđa ono i pravi AMG što se tiče svega. Stvarno pohvale za vlasnika, srebrna boja sa crnim detaljima. Baš je ono po nekom mom ukusu što se meni jako sviđa i jako je lijepo auto. Morao sam sad da ga ubacim u video, sve pohvala vlasnika, tako gledaš ovaj video, samo tako nastavi. Auto je ko ište. M30 Japan Racing Pele. Evo brate, opet da ga pohvalimo. Tuvivaj! Možeš pokazati zrak u klipu? Ajde. Kod Solar Design ovaj difuzer za svoje auto, tako da eto da znate. A mi pićimo dalje. Evo jedna lijepa dvica. Najjačije su je BBS felge na svakoj dvici, iskreno. Volan Golfa čvrki. Baš je ono lica. Evo imamo jedan ženstven. Cura ima ukusa, ovo ne smijem opet svoje pokazati. Baš je lijepo. Ovdje imamo još jednog koji baš lijepo izgleda. Jedan od jedinih klubova u BiH koji se intenzivno bavi driftom. Na prvom mjestu je drift, ostalo... Ovog smo brata snimili. Moram da vam snimim Opel Corsu od mog Irana. Jednog sam da je nafatan gdje se on nalazi, ako nije se ispalio. Jer bit će mi jako krivo. Evo brata, pozdrav. Ne znam gdje mi je se izgubio, zaboravio sam ga snimiti na početku. Sada ga probam naći pa vam se javljam. I evo tog čuvenog Opela od mog brata, vidi ga što se zaledio tamo. Sad da pokažemo Opela. Dok sam ja svog Opela imao, zajedno smo ga sređivali, zašto je to malo išao više agresivnije i brže od mene. Nema šta, Opel je ko lutka, napucao je brat full interijer unutra, znači sve je custom made, sređeno. Svaka čast, brate moj, morao sam da te ubacim u video malo prije kad smo došli, kad sam snimao, ofulo sam te. Rekao, gdje se izgubio, moram snimiti da ispričam story time. Jer prije 4 godine dok ja nisam kupio Audija, ja sam imao ovakvu istu Corsu, sad što je kod njega benzin. I onda smo ono pakovali, razmenjivali gdje šta možemo da nađemo, jer za ovo auto je jako teško da nađete bilo šta, vjerujte mi se. Ove Irmischer stvari, sve morate iz Njemačke, da naručujete polovno ili bilo šta i onda da pakujete na Opela, jer stvarno je teško da nađete. Ove felge su stvarno brutalno i on je njih uzeo prije 3-4 godine, slagat ću vam. I spakovao ga čovjek po uksu, pa je ga htio prodavati. I onda sam ipak odlučio ko i ja što sam ostavio svoju Corsu i on je ostavio. Sam što je na nekom većem levelu to sve sredio. Tako da pohvala još jednom za brata, a mi pićimo sad dalje. Evo da ubacimo i od Denija Extreme auto koje je sređeno bukvalno od nuli. Od vrepa i svega. Nema skupa da nije odnio Extreme style. Stvarno svaka mu čast što se tiče uksa i svega. Jedan od najvećih ekstremista kod nas u Bosni i Hercegovini.
svima dobro poznat jer je bukvalno ide skoro na svaki skup i možete da vidite kako je sve to posloženo, uredno, sređeno i napakovano i custom made urađeno. Evo vidite kako mu gepek izgleda nazad, stvarno nema šta, nema fully s ovim autom. Tako da evo pozdrav za Denija ovim putem, gledaš brate video, svaka čast. To je bilo to, ja mislim da smo obišli sva auta. Sad idemo malo još da se družimo i onda eto čekamo te neke dodjele ako bude među vremenu što je još zanimljivo da vam ubacimo. Dole i dalje Raja prezentuje svoja auta, tako da eto. Slijedom da vlačite auta ovako kako su oni bili parkirani. Idemo Kemo, Kemo, idemo Kemo. To je ovo, jel? Kemo. Keno, Audi A4. Kemo, pardon. Kemo, digni ruku ako si tu, vidim, dobro. Amar, BMW 46, ovo je white body, jel? Digni ruku. Tu. Kara Hasanović. Amer Karahasanović. Adis Kulenović. Jelo, 93, crni onaj. Samo nastavi tamo da ima mjesta. Dobar, Tu Ivaj. Plava Astra AOPC nisu imali. Nije, kako? Miloše, jes tu? Ruka? Isti. Dobro. Elvis Ahmić. Dvojka. Kaže, Ovo sam top 16. Fabija Coca-Cola. Evo reda Tu je, evo, Fabija Coca-Cola. Kaza, ajmo Kaza. Selika iz Šapca. Diži ruku. Ajde. Sivi Mercedes ovaj ovdje ispred nas. Uroš. Klasa tu. Bertone, Stefan Varalca iz Brčkog. I to je 16 auta koji su top 15, jel tako? U 16, ali ćete vi, oni će između sebe da izaberu ko je od vas najbolji. Svi će imati po jedan glas, ne možete glasati za sebe i to je to. Možete znati svi. Jel 16 auta? Ispuno je 4 godine. Kuću, da završimo. Jesmo svi tu? Jel 16? Možete cik-cak, ne morate se toliko naguravati. Dovoljno je tu. Amerikanac, jel 16? Isti, ja imam ovog drugog Amerikanca, vozi Mustang. Danas 115, 16 će biti izabran od strane. Svako glasa po jedan glas. Imaš sebe biraju ko je najbolji danas. Čovjek jedva preživio udes. Evo, sabiramo samo sekund. Smaraka 3 I ovo patak gdje to mi rade. A što sve pomeni? Možemo obavesti detonacija. Aro. Senade Patković. Patak, nedelja je, možeš. Jo, jeste za komplikovali. Pa vi ste sami sebi dušnici. I ovo, Stefan glasao za onu Korsu, Korsa glasala za nje, a evo, jeste. A? Ma loš,
Zato je ova mafija. Ovo je tek Eurovizija. Jeste, jeste. Hostio 10 points. 10 points. Nije Brčko. Brčko 10 points for Korsa. Evo, imamo neke 3 crtice. Ma ništa to. Nije valjda ne riješeno. A kako je, Izo i Demi. Ma ništa, nek igraju ruke, bro. Šta ja predlažem? Evo Meša nešto predlaže, samo moment. Evo ovako. Znači, nek ponovo svi glasaju, ali imaju samo ovu dvojicu da, znači, da su oni nerješeni. Nek svi zajedno, znači, glasaju. Možda i dobro rekao. Jedno od te dvojice. Možda ovaj put je dobro. A aj na mikrofon, da idemo brži, nećemo nikad kući, hoćemo i mi kući, da idemo. Znači, Ili vrisak, ova dvojica, ko bolji vrisak. Ma jok, ruke, ba, to nemoj, ruke ubit će ga i... Zovi jedno po jedno, ajde. Znači, sad vas 16 na mikrofon, Izo ili Demi. Ajde jedno po jedno. Da. Ajde, dolazi. Nemoj ići pored. Lična kamionska, hala, čestitam, vrate mora. Ovo su kraja uvučila tako. Demi nam je kompasiran, jela, sistem top 16 auta. Sad ćemo, volimo u moju raju, svi po jedan klip. Momci, sliku se pored svog auta. Dodijelimo po. Kako rekao ste ime? BMW. Kenan, pozdrav jedan za Kenana. Idemo. Sada mi sljedeći. Deni. Deni. Gdje Deni? Deni. Otišu, Deni. Uđi opet u auto, ajde vamo. Vamo, šta je ovo? Slup. Plavi Megane RS. Možda imamo 2 RS-a. Gdje nam je zadnji? Evo ga, bracika moj, predijep auto. Hvala ti što si došao. Bog, 3 sekunde. Dosta, da ne bi ovdje vama iz ovih udruženja. Budamo naravno. Evo ga, rej sluk. Hvala ti, brate, hoći izaći, ajde, odi, ajde. I to bi bilo to, braćo, što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Mi smo se zaista lijepo proveli. Vidjeli ste, nije bilo nešto previše auta. Sve u svemu, bitno je druženje, bitna je atmosfera. Mi smo se baš zabavili. Naš brat Kemal je ponovo uzeo pehar. Što je najbitnije, s obrazom opet neko od nas ide kući. Moje će vrijeme kad tad doći i kad dođe, znači da je to. Tako da nema hiće što se tiče mene. Sve u svemu, vidjeli ste kroz moj govor, najbitnije je da vam je lijepo i to je ono što ostaje u sjećanju. Zbog pehara nemojte da idete na skupove, samo ćete se razočarati u sve što radite, tako da ostanite dobri, pošteni, što bi se reklo, družoljubivi. I do sljedećeg gledanja, braćo, ostavite like, share, subscribe. Hvala vam još jednom što ste danas došli da se slikate, podržavate me na skupovima gdje god da dođem i podržavate me naravno kroz sve ove klipove koje ja vama snimam i iznimno mi je drago što je sve to tako. Ništa, čuvajte se, gledamo se opet nekom drugom prilikom. Ljubim vas, brat.